Kaseng Hinyotrap National Youth Front HNYF is Kasahil ringkat kaseng kemi mentakan ophaisni ke Arpsautrik Urisau Arhajar Arpulai kalalet ban kenrabiang iki trading license hai dukan tho tim jong kibar jela besong tho tim klem dabiang bha kot kisla handong ba shilong kaseng kelas dang ban kenrai ki trading license na saulat ter hadu banapoi hatem pasuk hakane jing kenra jong kaseng iki trading license lalap bagi ladon bun ki babiang lut ki kot kisla henry kaba penlingo ya kaseng hadu menta bakumno ka license ka don bet yau henyo trap kat ba inom barpat ki penyai de ki khasi kumta habai dei bar kane kaseng kenyat be syakmat ya kane ka kam kat hadu man seiso bat ke revenue kan poi bet syak sarkar kaseng hene kasngi kalakren nakabashai bangim ailat bagi barjela kinyo man kamai spa kamai jam klem kot klem sla hakabri onyo trap jongi Asing FS kasin ikat ni kuat juga sentral bidi ini beda bentuk kasni ila hiar biang ban keras ni ka jika ni ka tembusuk no ni ter na saulat ter ni ka yo tembusuk senong sini i bot kebun hi ni counter ya lesen gladon kim kelas sudah setengah biar mulai kebun pardon lesen bat kebun bun hi ki kerteng bu gede jong kasi hakilasan hi kebun dari jong kasi hendrei ki basang bu penya jakane ka kampat ki debet kinan tribal kata ka pen yusi kelang ba ni ki nakaliang kaseng hi nam sok fikti kun kam illegal ba penya ilegal hamtam gini kebun ban lesen kini tribal ni melat huru ikin long ba kin wan dan lihat bisnes termasuk ni hari kasi kabri jong ni trip ni magni ibu kebun ni kilong kidon di bubun kita di binimi nomor ba ka kerteng di jong kasi ka baka kampat di jong ki menderi dan ako lang kaseng hingin tunat ya bukum kata ngin ilapan ki kerteng ko ni ba daka kidai pan pensya ni i ba bukum kidai bat kanya ka jingwa ya kini kislet ng akran sa dari numbar ni sakmat pat kalau ba i ya kani mak kadai bat ka jingklot jong kata si permen nakaliang ka department nomor ya kelesen ki isu so new trap katba lada kini ki counter pan ki wa dak slet jong ti khasiru kim le kata ka di gajing trot jong ka department dekat gajing syah ba kila isu ya kelesen ki bro gitu ki counter ki badan ya kelesen jong new trap ki ban wa bedak slet jong new trap inda su badang peniat da kumwei pa te aku biadep kene nakaliang kasanyi kanam song plikti biadep kata kan komplain ni ki counter ke baladan ya kelesen jong new trap ki deban wa bet kata slet nomor ki deban sim bet jong new trap kin sapa ada jong to se kata permen minam song plikti ya tan nakaliang kasanyi ngin pa bet komplain ya boro kini ki counter ki badang peniat ilegal hadu muta yu nomor kimiat ket kumka lesen kadang susah kita nak lesen jong truk kita ban nomor de bandi hidu nomor jong truk nomor ni ibang imanya kebabun kinan tribal ki bomdan lesen kita kinan tribal te dangal yang kaseng di kanam song piliti nomor ba lading elat ya kum kini ki non tribal ki bikin kamai lalu hanya di kalong tik kum ni ai bai seng ki bikin sia kun persa yang itu kin sia kun persa ini puak kum ki khat menjadi ini puak bini kendam ki baga kami kena kan ka street ka bigit jong kan hak banyak kun persyak memat kiwe ki di state hukum ke Tripura hukum ke Manipur dari nadu mentah stang ngina malat kin travel kin kamajam ni dak kamai niat dan kita bisnes menit pok jong kabri jong kita dak musi dong ke besar kita ni di non travel ngina malat batang ni semat tu nginang ya ni kenrahi om tang hanya om nginum kut sutangnya bat kidang buan ba ki jaka ki batang nginang hapan de bat ngin seni lasar ngin let yang sini ngin let yang non stop kat ngimpat kat bro mungkin ka kampat bet jadi ni sa government kampoy ngin sam that nak lihat seng hi kan dia smart ban trai hadu ban dadat bejak ni ka ngin sang dikti je seksien hakan ni kapor ni kum ka sengit suma yap ni seksien wan yang ban khandrai gini ki tir license bai dei kini tir counter nak bai dei babun hi ya illegal bet te nak kalian kaseng ni klem song thai wat hadu ani ka khlimat momentar bu
inang yai jam sakmat bai dai ni kakam ti bat nak lihat kasem mentar kena kerjaan mi awan ban sedang nadu saulat suduk kani ka tembesuk tinggal lap ba kidukan hi kila sedang hi ban bun ban yo license si pau na ki arngut ki bamdon andai kita tinggal su pen i bil kabor ila phang bet ti kini ki badai ru ngilap bet baki yo kita ka license jong tau nyong trep ti kat bau tau nombor bet ki peniat bet jong khasi kapas ngolunyo ingi kum kaseng kadai bitang hekta ba kum no kiyo ya ka license jong nyong trep kat ba ki dia ba yung nombor jong khasi kata ka mamsul alang bi ndai bai bila yo sumut menta biyo license banyak bait himna banyak katrok kalong kum ta yam te bai dai ba kaseng hi ngin yai jam isakmat kan kam kang bahadu ba kan saiso ba successful but ba revenue ru kan poi bai sa ka government namar kan ni mantangi wan bai kaseng yang da kanong rem ba ka likit jong ka revenue bai namar bangi i bangi nyitip ru bat ila hiar madan ru ba uniu khasi ru udon haka sti order jong ka kuat te dai haka kanong rem ba ngi na kaliang kaseng ni wan haka ni madan ban pensung tu ya gini kitir counter ru ba way ba fila iyo ya kata ka license how to organizer tau hi number tau hi organizer kata hi ka strike hidai ban bu ndrai tanda kaliang kaseng latang ilap yang sisien ka bangi khandra ngin khang be sisindon bat ni pendap sunan ka kami ka ka bangi la keluar ban le kita gila sedang bun hi balisan kata ken na ka sispa te prapo gila don ni tiba iyo kidon ki papat yo ki ong gila renew kita pen ira ka calan kata te bai dei begitu ki book rumah ki ong ba ki yo na ka tax ndai ngilap ba kidang pendan kami ya kini ki kaca book kita ki kaca slip mo bong ya ki turung ikni bet namar ba ka government hi kami yo revenue na kitu kaca kayo bina ka tu ka book bakla ai bakla kiet na ka po ka tax department kata hi bakla issue da ka tax department kata hi sang klik no kiyo lesson no trap ka pinjat ka do si em kalong kumta kan kinisia ki ai ki le bisa tax ki renew bi kinalsan nang thie pat ki ai bi utau new trap ke ki su thu napo tax ki ai bet kata ka license jong new trap ke